laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الله تعالى أمركم بذكره بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. يتي الله سبحانه وتعالى تقول ندو تقول وودي ندي يتم كانك سبحانه وتعالى yettiniiɗo woɗɗo ko yettire en seedo ala reweteeɗo e goonga si wona kanko Allah
ko goto ka tagugol nde ɗo tagore e ka woodi golnde ka jeygol nde ka toppitagol piyake mayre e ka handugol e rewede ala reweteɗo siwona kanko ala jeyɗo tagore nden siwona kanko seedo o mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo makko mo o suɓi o ɓurni e nder tagore nden fuu ka yimɓe e ka jinna e ka malaika oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mo tawata sika ka yimɓe aranɓe ɓen o wonno ko o nula ɓe heɓatano goɗɗo goo moɓe yiɗi moɓe jokkata moɓe teddina hay hewtamo kanko ko ɗum waɗi no jeeya e ko ɓuri hawnade ko holli lo'ere haqqil yimɓe sakkitiɓe ɓen heɓugol neɗɗo mo yiɗi ɓuri nelaɗo ma neɗɗo mo mawnini ɓuri nelaɗo ma neɗɗo mo jaɓi no jokke wona nelaɗo jokkirte oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawi no jeeya e makuji makko ɓe maaki ɓiɗɗo adama gollali golle wo golle tawɗe danday mo lette allah ɗen ɓuri jantagol allah subhanahu wa taala yani golleji ko neɗɗo gollata kon fuu ko ɓuratamo dandude lette allah ɗen ko jantagol inde allah subhanahu wa taala toro allah yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal hadal ngal daro ko ono yo gomɗinɓe huli allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗonmo so wi'i yo gomɗinɗo hul allah ko tawde ko gomɗinɗo o wiyete yo hul allah allah subhanahu wa ta'ala wi'ali ɓe gomɗinali ɓe yo hulmo ko wi ko ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati ko ono yo gomɗinɓe hule allah hattirde e hulgol hule allah no allah hani hulirde noon ko yimɓe gomɗinɓe ɓe nodda wiya e waɗɗum idan si wiyama neɗɗo gomɗinɗo yo hul allah wona hunde heyre noon ka islam tawde ko kanko jaɓata ɗum ɗo si kanko yamirte ɗum hule allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗonmo anden haray no jeeya e yamiroje ɗe allah subhanahu wa ta'ala yamiri en tawi no wolora noon jantagol mo kanko subhanahu wa ta'ala kono wiigol no jeeya e yamiroje allah jantagol allah ko fanɗingol darje jantagol allah ngol sabu sen daari dewe ɗin fuu en taway ko ɗe yowodiri koye jantagol allah subhanahu wa ta'ala idan allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en ye en jantomo o noddi kadi yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓe tawi so noddi ɓe nototo so yamiri ɓe jaɓay so haɗi ɓe accay tono allah subhanahu wa ta'ala yo waɗen e ɓen si tawile kadi a wonali e ɓen eto wona ɓen no jeeya e alamande hollayde neɗɗo ko gomɗinɗo tawa si allah noddi a nototo si o yamiri a jaɓay si o haɗi a accay nden haray a woni gomɗinɗo kono si woni aks tawi o noddi a notata ko so yamiri a watta so haɗi a accata haray si heeferaɓe no yennede ma no huɗede ma no du'ede hoore mum watta a jaɓo amina sabu a luttaka o wi kono yo yimɓe gomɗinɓe jante allah subhanahu wa ta'ala jantore ɗuuɗunde o addali embere sabu ko buyo hato jini e muɗum o wi yen subbum hinanomo bimbi e kikiɗe subbum hinanemo bimbi e kikiɗe jante allah jantore ɗuuɗunde subbum hina ɗon bimbi e kikiɗe nde tawno kanko subhanahu wa ta'ala ko kanko woni mono juula e dow moɗon wattodude e malaikaɓe makko ɓen fii yo itton eniɓe majjere ko naɓam faade annora peewal sabu kanko allah ko o yurmeteɗo gomɗinɓe ɓe haray
jantagol Allah subhanahu wa ta'ala wana fi ɓeydugol mo darja, wana fi yo tabituka laamu makko, wana fi yo o duumo ka gurdam makko, bal ko fi ya heɓo malore an jantotoɗo. O yamiralima ya waɗɗum fi nafa makko kanko subhanahu wa ta'ala. Jantede ka yimɓe ɓen janta ɗon harana mari nafoore, amma jantagol Allah ngol ko an janti ɗon mari nafoore, na kanko janta ɗon. Sen taskike ka alquran en tawa Allah subhanahu wa ta'ala dewe jane ɗen fuu himo bakkindiri ɗe jantagol mo. O fuɗɗi ka julde o wi fa idha qadaytum as-salata fazkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. O yehi ka hajju o wi fa idha qadaytum manasikakum fazkuru llaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Ka juma ɗo o wi fa idha qudiyati salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. Bal hay ka ɓuri ittude ɗon e gurdan ɗan ka julɗo on fottata e gaño makko on ɗon ɓe ittagol e yawre ɗo subhanahu wa ta'ala wi fa idha laqitum fi'atan fasbutu wazkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. Idan nokkeli ɗin fuu himo yamiri e yen jantomo kanko subhanahu wa ta'ala. O wi julde nden si on gayni juulugol ngol jante Allah hiɗon jooɗi, jante Allah hiɗon dari, jante Allah haray ɗo waali. Hajju ngun o wi si on gayni dewe mon hajjuɗen jante Allah wano jantorton baabiraaɓe moɗon ɓen, yani hebbino wolgol fi Allah wano heewirɗo wolgol inɗe baabiraaɓe mon e soriraaɓe mon mantaɓe jantore inde Allah ni ma ɓurno jantagol Allah ngol. O wi juma on ɗo si on gayni julde nden saake ka leydi ɗaɓɓon arsike Allah on kono jante Allah ko heewi fijon heɓo malore. O wi sa hawri e gaño ma on wata a hulu wata a dogu ya tabitu, kono noon ya wallinor honɗum jantagol Allah. Fa idha laqitum fi'atan fasbutu, son fotti e fedde ayɓe moɗon tabite wazkurullaha kathiran jantoɗon Allah ko heewi la'allakum tuflihun. Idan o wiyen kanko subhanahu wa ta'ala fadhkuruni azkurukum, jantelam mi janto on, anditelam mi andita on. Wona fi o yejjita kanko subhanahu wa ta'ala kono himo heewi yoɓude neɗɗo no wayno, himo heewi wa'ande bani adama no bani adama wayno. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maako maɓɓe mo Mu'adh bun Jabal radiyallahu anhu o filli o wi o nani nelaɗo no maaka ko ɓura yiɗede golleji ɗin fof ka Allah subhanahu wa ta'ala ko nde neɗɗo on maayata saanga nde o maayi tawa ngal ɗengal makko no hecciɗi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. Oɗo ceernojo Ibnu Taymiyya rahimahullah o wi jantagol Allah subhanahu wa ta'ala nafoore munde wonande ɓerde neɗɗo julɗo on no wayi wandiyan ko nafata ko lingi. O wi ko honno wonta alhaali lingi si ngi yaltika ndiyan to ngi ari ngi wali ka jordiga, wano tawiri noon ngi wurata ɗon ngi heɓata ɗon nafoore ko wano noon si ndawi neɗɗo woni ko julɗo ka o jooɗi wo ɗengal makko ngal himo waɗi ngal balance himo peesude golleji yimɓe ɓen, kaari no moƴƴi himo waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo, kaari no boni himo waɗi e ɗum ɗo e ɗum ɗo, kaari en ko ni way ko ni e ɗum ɗo e ɗum ɗo. Kanko ka o jooɗi o ɗengal makko ngal ko balance ko peesugol yimɓe ɓen towna ɓe ɗo joltina ɓe ɗo, o jantata ko Allah oɗo hara ɓernde makko nden no wayi wa lingi yaltungi ka ndiya waali kanade bi mana nde wawata wurude. أيها المسلمون، ومما يحثنا على ذكر الله عز وجل ما رواه البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. no jeeya e ko rewɗintama an neɗɗo julɗo on
yiɗinema jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e nokkeli ɗin fo e alhaaliji ɗin fo e sa'iji ɗin fo e zamanuji ɗin fo o ma ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo imam Bukhari filli ka deftere makko ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam misal oɗo neɗɗo julɗo mo tawi himo janto Allah subhanahu wa ta'ala e misal oya julɗo la mo tawi ko julɗo kono o jantata ko Allah o wi hakkunde maɓɓe no waadi wasi tawi neɗɗo waalike fure goɗɗo ɗonoɗa himo wuuri hakkunde ɓen ɗon no ɓe ɓurdiri ɗon noon sengo ko aduna ga ko noon oɗo neɗɗo jantotoɗo Allah e neɗɗo mo jantata ko Allah on ɓurdiri ari ka sunanu Tirmidhi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe faala andintinde sahabaɓe maɓɓe ɓen fi jantagol Allah tawi wi'ugol ɓe tun jante Allah la Allah woɓɓe ɓen fanɗine fiyake on ɓe ronka watta ndeyla ɓe addi landal ngal tawata kala marɗo hakkil ko fanɗi wo ko fanɗi si ɗum ɗo fewtinama e makko watta neyla ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khayri lakum min infaqi zahabi wal wariq wa khayri lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullahi ta'ala ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder mbatu sahaba ɓe no jooɗi ene on accatami yeeto on ko ɓuri moƴƴude golleji moɗon ɗin fuu pellet si goɗɗo landike ma ɗum ɗo a wattanayla ko wolta ko kisanka on accatami yeeto on golleji mon ɗin fuu ko ɓuri moƴƴude ɗi ko tawata kadi golleji moɗon ɗin fof ko ɗum ɗon ɓuri laaɓude ka Allah subhanahu wa ta'ala ko tawata kadi ko wi'oton kon e ko watton kon fof ko ɗum ɓurtatonde darja moɗon on ko tawata no ɓuri moƴƴude ƴettugol kanŋe ma kaalisi okkitira ko tawata no ɓuri nde fottata e gaño ma ittongore yawre on waccatami yeeto on ɗum ɓewi o wenelaɗo ɗum ɗo yeete men ko ɗum men faala nelaɗo maaki konngol daɓɓol pottuɓe maaki zicrullahi ta'ala jantagol Allah ndaare e nder oɗo hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam piiji joyi ɓe addi ɗo goo ɓe humpiti ɓe wondema jantagol Allah wigol ma subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah allahu akbar ma la hawla wala quwwata illa billah ma wi'a astaghfirullah ma juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma fonta qur'ana janga bindol ma bindi ɗiɗi ma aya gooto waɗugol ma ɗum ɓe maake kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗum no moƴƴi ɓuri golleji ko wonɗa e wadde kon ko ɗimmum ɗum ɓe maaki ko ɗum ɗo kadi ɓuri laaɓude piiji ɗin fof ko Allah subhanahu wa ta'ala wonandema an ɓe maaki ko ɗum ɗo ɓurata tonde darje ma on ɓe maaki kadi ittugol sadaka no moƴƴi ha kono jantagol Allah ngol no jonne ma baraji ɓuri okkugol kanŋe kalis ɓe maaki jantagol Allah no ɓuri nde fottata e gaño ma itto yawre hakkundeji moɗon idan ɗum ɗo no holli wondema jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no moon ari e qissa annabi Zakariya alayhi salam ɓe wi ñande goo o landino iblis ene onon seytane yimɓe ɓen ko noneji jelu woni ka moɗon to yani bani adama fof ko noneji jelu wonani on iblis a wimo yimɓe ɓen ko noneji tati ka amen none goɗɗo gono ton ɓen ɗon ɓe mara feere maɓɓe fiw minen tertiɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen inna ibadi laysa laka alayhim sultan jiyaɓe allaɓuɓe ɓen ɓe tawata jillidira foññi e foññi colli laɓɓinaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tawi ɓen ko dewal woni golle maɓɓe Allah wi seytane ɓen ɗon amara doole e hoore maɓɓe a wawanaɓe hay fus
نجيا مبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لا صلى الله عليه وسلم ما كي o rewi gol lawol do iblis andi umar ko do rim o rewa tan sappo be fotta o wi ono ne don ton on don min ala haajo e makko min mara feere makko o wi none e yimbe gono ton ben no wayi e juude amen menen seytane wano balorre wayi e jungo goddo e mo bay ko goddo e modon o yultiray no faalira o bugora no faalira ben no ton bal ben don be yoni men hoore mabbe no wodi yimbe seytane mara haajo dewal gol sabu kambe tigi hono ko be seytane ko dum wadi dula haala be wi iblis nyande go o wi no fir'auna o wi hey anno mi susalima fiu o sabu do yeddi allah ha kono da burimi min allah wi tami yumi sujjan adama mi sali kono wiigol ko mi allah mi susali woldangol kongo an awawi darade wi a hoore ma ko allah an da buram bandiyaga la allah ko lisanul hali be woliri hara nafi be waddi dum kono al hali o sandari ka lisanul hali tawa hi ko no woniri iblis ko bandi kono fir'auna burimo parce que iblis allah wi mo wadu o inni o nafu kadi ko sujjangol adama ngol o sali o addi dalil makko on dum wonde jabataake kono o da dari do bani adama nyaamudo ha haari naati ka suudu mun jodi wi yimbe mudum ben ana rabbukumul a'la o don buri iblis bonde hakkil ka idan o wi none yimbe gono ton ben don be mara haajo mabbe ben don be yoni men hoore mabbe o wi none tammo on ko yimbe gono ton ben don tampini men jokkaybe men eto haabe wada bonnere be gayna bonnere den be tuba be rutto men fowtata ko be fowtata ko be mburi men sonjude ben non no duudi idan dum do holli wondema neddo on simo wondi Allah subhanahu wa ta'ala seytane marala wala makko si tawi neddo on wonda e Allah o jantata ko e Allah seytane yimbe e seytane jinna kala ko immi no way mo hewtude idan haray subhanahu wa ta'ala o wi e hadithul qudusi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu subhanahu wa ta'ala wi himo nokku ka jiyaado makko on sikkimo don ka wadda Allah no wonan ma don himo wonan ma don himo wondi e ma sa a jantike mo yani jantagol Allah no wada neddo heba ma'iyatullah wondugol e Allah sida janto Allah hara Allah no wondi ma wondigal hongal ma'iya nusra yani wondigal ballal Allah wondata e neddo wondigal sina wondigal gandal ma wondigal ballal ko imma o wonda e ma ka gandal makko dum ko tagore nden fu huwa ma'akum aina ma kuntum nun ka gandal makko kala ka yaruda jolduda jawruda ko natuda ka sokkiwo himo wonde ma parce que gandal makko ngal no andi fi maado amma ma'iya nusra o do ko khasa lil mu'minin inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun alla no wondi e be yimbe hulobe mo be yimbe be tay ko mojjinobe mo wonde mabbe idan mojjinobe ko hombe ko jantotobe Allah ben be do Allah no wonde mabbe ko lu wadi shaytan malala wal faade mabbe فالذكر في القرآن على أسرة أوجه أولا الأمر به مطلقا ومقيدا ثانيا النهي عن ضده من الغفلة والنسيان ثالثا تعليق السعادة بالاستدامة وكثرته رابعا الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة جنتقول الله سبحانه وتعالى سيهيك القرآن en tasfike nokkeli ka Allah woli fi jantagol mo ton fu wono ibn qayyim al-jawzi rahimahullah mo be don ka deftere makko al-wabil sayyib o addi naforeji ko jantagol Allah mari kon himo addi don tele naforeji cappande jeddi didi simi yejjitali di o tawata di do fu neddo jantotodo Allah no heba idan o wi si tawi woni en tasfike al-qur'ana on fu makko en taway Allah ko yewdi ko fi jantagol mo ton ko noneji sappo go nokku go en taway himo janti mo yamiri jantagol mo hara o joginira hay fus tuma go o yamira jantagol mo o joginira goddum
tuma go tawa o hadu diddu mudum on angal jantagol Allah ngal woni weltindagol yejjita fi Allah subhanahu wa ta'ala tawa ka jodi wo ka yaari wo no mari ko wowla no mari mo janto no mari mo manta no mari mo itta ella e mudum kono wolta inde Allah ben no heewi e jama julbe ben hande wadi sen taskike hande hoore meden en tawa no hulbini hay ka der juulirde hay leere juulugol tawa e moko ba no wakkili juulugol salmina kono joodagol embere minti jowi pet wiya subhanallahi cappantate tati allahu akbar cappantate tati alhamdulillahi cappantate tati tawa wadugol ɗiɗo ka juulirde to yalton o wawata heewi e juulirde hande salamu aleykum si wiyama sikka woɓɓe paɗe ɗen ɓe juulide majjana ɓe jogui ka jungoto ɓe juuli hakken ko ɓe yaawi ƴettugo paɗe ɗe yalta ɓe suusata ka wonki maɓɓe ki jaɓata ɓe ñiiɓa ka nder suudu Allah hay ko ɓuri fanɗude si neɗɗo waawali jooɗaade batte julde minti joyi o janto Allah o waawa e salminde subaka wona ɗon haa weeta ibnu taymi rahimahullah o wi no ka adna ɗo aljanna mo naataali aljanna kala kala nasaimul ashar juulugol subaka jottoɗa ɗon kun kino wifay kun ɗon o wi sa memali kon ɗon ka kine maɗa henndu aljanna heɓata ɗum sabu ndun henndu ɗon ndu ala e nder 24 heures on sina on saayi ɗum pet idan no hananma an neɗɗo julɗo on waawa jantade Allah subhanahu wa ta'ala sabu jantagol Allah ɗi konnguɗi ɗo pet ɗi tawata hiɗen fanɗini fi mu hiɗen itti bote muɗum e hawjude acce ɗi no jogii ɓural molnal ngal ndaare fuqara ul muhajirin nde ɓe ndaarunoɓe tawi julɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓe wondi ɓen Madina no mari kaalis ɓe yahay ɓe haɓoya ayɓe ɓen ɓe financey ɓe yahay hajju ɓe itte zakka ɓe ñamminayi miskinɓe ɗum ɗo fof kamɓe ɓe ala e wadde tawi hiɓe jogii souci ka ɓernde maɓɓe ko ɓe ɓuri ɓe ko golle moƴƴe ɓe waɗi délégation ɓe ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi nelaɗo yimɓe marɓe ngaluji ɓe yaadi e joddiji ɗin fof minen meɗen jooɗi ɗo ko juulugol tumi mala goɗɗo gol mara sina ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on accata mi yeeto on ko waɗon tawa si o waɗi ɗum on ɓuray joddi ɓeeɗo ndin tawa goɗɗo kadi wata heɓde sika ko heɓɗon kon sina waɗɗo hono ɗum ɗon ɓe wi ko ɗum min faala nelaɗo maaki si on salmini julde wiye subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar goto kala capantati tati siɗa faala moɓidiray ɗi wiya subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar woni goho naɓa ha timma capantati tati woni capanɗe jeenayi e jeenayi hara wana wowlugol e ɓaawo haqqilgol wigol tun su woɓɓe a yehi ɓe subbun hino wallahi a tawa an tigi si ko aw waɗana ɗum a jaɓata naafi Allah subhanahu wa ta'ala tawa ko woni e wolde kon o anda o miijitata ko taskata ko sindo ko goɗɗo goo e yimɓe ɓen o wonno e yewtidude haɗane uddi hunduko makko e noppi makko ɗi fof mo darde on tigi kono ɓay ko Allah woni jantade a inna wolo inde hayre battina e makko hay fus joni noon subhanahu wa ta'ala ko wi gomɗimɓe ɓen ko hon ɗum innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum ko woni yimɓe gomɗimɓe ko ɓen ɓe tawa si fi Allah no wolde ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay kono so tawiɗa wolde inde Allah ta inna leggal wonɗa wolde fi mum ɗum ala batte fus e maɗa watta ila iman ma idan o haɗi diddu muɗum on welsinagol e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e yejjitugol jantagol mo kanko subhanahu wa ta'ala tuma goo o ƴetta e malore nden fuu o waɗa holɗum e duumagol e jantagol Allah e hebbingol jantagol Allah tuma goo tawa himo manta yimɓe jantotoɓe Allah ɓen himo humpita en konko o marani ɓe immorde moƴƴere e aljanna e yaafanede jowi on en taway tuma goo ko woni e yewtude ko fi ninse e perdi ko wodani yimɓe weltindiɓe acci jantagol Allah tuma goo en taway kanko subhanahu wa ta'ala himo waɗa jantagol ɓengol joddi ko ɓe woni mo kon e jantade o inna joddima ndin ansa a janti kalan ko mi jantotoma joni noon o hadisul qudusi ɗo holle hon ɗum subhanahu wa ta'ala wi sa yeehi a jooɗi ke an tum ɗawolde fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah kadi jantotoma ko woni ɗon kanko tum sa a mooɓi mbatu aw jantike Allah subhanahu wa ta'ala Allah mooɓay mbatu ɓurɗo moƴƴude mbatu ma on o janto inde maɗa nden miijo to moƴƴa tawi haqqille maɗen no hisi hombo wonma ha tawa Allah mooɓay malaika ɓen ka arsi dow ton o wowla inde maɗa nden hay sa konta ko goɗɗum Madina ɗo ko honɗi jonnema on darja ɗon wona maketima on
wana leñol maɗa ngol wana martaba ma hay fus wana jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko jantagol Allah tu watta yo Allah moɓu malaika wowla inde maka do ars geɓal hongal mawni ɓuri ngal haysi ko radio ji ɗo inde ma wona e wolede haraɗa welti ala ko makide mo martata marɗa inde ma wolama to haɗa towni balaji ka naafi no rabbu samawati wal ardi wola inde maka dow arsi yeeso malaika ɓen kadi idan konko jonne ma ɗum ɗo wata welsido ɗum so tawi hakkilo ka hoore ma idan tuma goo mo humpita en wondema jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no ɓuri piiji ɗin fof watlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsai wal munkar wala dhikrullahi akbar subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo janngo ko tippina e ma kon e nde deftere ñinnu julde nden nde julde haɗa e neɗɗo waɗugol ko boni kono noon jantagol Allah ngol no ɓuri fof jantagol Allah ngol no ɓuri fuu idan jantagol Allah ngol tuma goo o yeeto e no ɓuri piiji ɗin fof o waɗi jantagol Allah ngol timmode golleji moƴƴiɗin fuu wono jantorɗen nane ni ka julde ka hajju ka fottugol e ayɓe ɓen ɗiɗo fof tawa mo ƴetti jantagol Allah ngol timminiri ka batte juma kadi idan haray no hananma an neɗɗo julɗo on wongol neɗɗo jantotoɗo Allah subhanahu wa ta'ala anda ko honno Allah jantorte ko honɗum Allah jantorte jantagol Allah ngol wona e nokku goto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe marano alhaali hay e goto mo tawata hiɓe woni e muɗum tawa ɓe mara jantorde Allah si a wi'i hiɗa jokki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi a naatay a jantata ko Allah a yaltay a jantata ko Allah a walta a jantata ko Allah a finay a jantata ko Allah an kala ko woni kon a jantata ko Allah no woodi jofoɓe hande wallahi a fotta e maɓɓe ɓe yaade subaka hara ko radio ɓe jenti makko ba fina e 5 heures mo yahude juulugol subaka tawa hay on sayɗo na Allah jantoto ko radio makko ko jantoto tawa konko woltoto kadi na fina hoore makko hay fus oɗo kon mo janto Allah ƴetti leere jantagol Allah ngol fof lontini piiji e muɗum makko ba no wawi joɗade ɗo leere ɗiɗi leere tati no sulba téléphone muɗum itta watta tawa haynde wotoro heɓali subhanallah haynde wotoro wiyaali la ilaha illallah haynde wotoro innal allahu akbar konngudi tawata so wuuli ɗi kutatamo hay fus himo mari baraji duuɓol ndaare nela sallllahu alayhi wa sallam no woola konngudi tati laabi nayyi e nder minti ɗiɗi pet ma yonaali tawa heɓe mari joddiwi duuɓol koɓe holluno ko sonnajo maɓɓe juwayriya nde o ƴettuno tamara o mooɓi himo jooɗi subhanallahi o konta alhamdulillahi o konta allahu akbar o konta nelaɗo sallallah sallam accimo bimbi ka suudu ɓe yalti ɓe yehi ha wallu ha towi ɓe arti ɓe maaki gila mi accumaɗo a iwali ɗo o wi hi ɓe maaki mi haali kongu tati laabi nayyi ɗiɗo si pesirano ko waɗɗala kon foɗi peesede subhanallahi wa bihamdihi adada halqi wa rida nafsi zinata arshi min ada kalimati ko waɗi goto wawa andude adada ɗum ko jinu hayso konngol aranongol pet subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi senaye wodani Allah yettore wodanimo embere tagore makko nden hombo wawi ƴettude machine ma ƴetta karambol ma ƴetta ordinateur mo calcula tagore Allah ni ko jiɗu ɗa wawi a wawata idan ñentine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonen jantotoɓe Allah hara na inni tagol ko en julɓe hara wona ɗum woni ton aqulu qawli hada واستغفر لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله يقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين يتي الله سبحانه وتعالى den toromo e julene la sallallahu alayhi wa sallam e ɓengude maɓɓe nden e sahaba maɓɓe no jeeya e jantagol Allah juulugol ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam juulugol ene laaɗo ko dewal mawngal ngal tawata buy e julɓe ɓen hannde no welsindi e mum hakkunde wiiɓe juulay e nelaaɗo juulira e nelaaɗo ko nelaaɗo juulirtaake e muɗum ɓe wowla haa kunduɗe maɓɓe Muusa haa jonde maɓɓe Muusa tawa e mara joddi fus
e hakkunde anduɓe hi nelaaɗo no juuli e mum ko ɗum ɗo juulirte e nelaaɗo kono ɓe waɗata ɓeɗo fof bone jam. idan 95 nder temedere julɓe ɓen hannde ko ni way groupe aji gono ton no jaɓi juulugol e nelaaɗo kono ɓe ɗaɓɓa andude ko honɗo nelaaɗo juulirte e muɗum ɓe naati e ko moƴƴina inna ɗum ɗo kadi ɗo no moƴƴi kala ko wi'a ɗum ɗo kadi dow no moƴƴi kala ko wi'a ko kaari addi ɗum ɗo on tawi wona nelaaɗo walli so tawi na diina ƴettu ko tawi noon ko diina walli kala adduɗo ko rewirte Allah ko wona ko nelaaɗo addi kon harayna ko Allah ɗaƴettata yoɓata kadi idan subhanahu wa ta'ala o wi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si nelaaɗo yamirama ko en fuu yamira wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an ay taghassu'an wa ghifatan wa duna aljahri bilqawli bilghuduwi wal asal muhammadu janto inde joomi maɗa ka wonkima ka nder fondo ma janto ton Allah subhanahu wa ta'ala hara e nder ko jantotoɗa Allah kon hiɗa wondi e kulol no jeeya e ko waɗi jantoreji ɗi nafata hande buyi tawde ko ɓe wolta ko ɓe haqqilta mo ɓe jantoto on ɓe mawnina ɓe hula ɓe yiɗa kadi tuma fuu wonɗa jantotoɗo Allah tawa kono haniri non wonɗa e jantorde hiɗa andi ko Allah wonɗa e jantade hiɗa andi ko wonɗa wolude kon a manta mo woni ka ko honɗuɗa wadde tawa hiɗa haqqili kadi a waɗi hakkil makin ko wonɗa e wolde mum kon tawa na wolgol to ka ɗengal ɗo tawa ɗum ala ka ɓernde on tuma ko jantotoɗa Allah kon nafete ko ɗum waɗi Ibnul Qayyim o wi ka deftere makko Jawabul Kafi buy yi'ay e nder defte no windi addu'a ul mustajabu ɓe ƴetta ɗum ɓe wola ha ɓe ronka ɓenna gasa winduɗo deftere on fene woni ma haraw anda o wi tawa muskila on naɗo woni ko e ma an jantotoɗo on ko waɗi na konngol ngol tun ngol watan afrika ngol tun ko ma wolɗo ngol on kadi si tawi an wowlowo konngol ngol on a wa'ali no hanuɗo anɗa wa'ude noon sanga wolta konngol ngol ngol nafatago ɗum idan anden jantagol Allah ngol ko ma tawa ka ndir wonkino nder ga tawa na ka ɗengal ɗo tun o wi janto jomum ma ka nder wonkima haraɗa huli ko alda kadi e feññingol konngol ngol ko alda e suuɗugol bi mana yo won hakkunde ko ngol konngol ɗo wawi wadde to wiyetego tadarru konngol sowndagol woɓɓe hayka julde maɓɓe fati on ko ɓe miijito ɓeni allahu akbar ɓe gara miijito fati on ɓe wolta harfo hay bajje miijitagol e wowlugol ko gotum se wi'i sowndagol koya a wowlu hara nanata ko ɗum no serte miijitagol idan buy noon ko yedara tun miijito sa miijiti hara hunde a janngali koya wowlu siko ko feññinte koya wowlu nano siko ko sowndete koya wowlu hara nanaki siko miijitagol hara ɗum ɗon na jande wiyete idan ko alda e feññingol konngol ngol alda e suuɗugol wata jeeye e weltindiɓɓe haray no hanani neɗɗo julɗo fuu la siyamma neɗɗo dariɗo wi'i hoore muɗum ko sunna nelaɗo on o woni ñentinde mi mana ko laawol ngol nelaɗo yano e hoore mum ngol ko ngol o yahata o selirta nano o selirta ñaamo o ɗo fof no haton jini e duuma ngol e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala mo ɓuri haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe marno adkar ji nokkeli ɗin fuu wono andirɗen noon haysi no welsinda wono tawata mo anda on kadi no hani andude hayso tawi no hara o anda nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mara e alhaaliji ɗin gurdam maɓɓe ka tawata jantode Allah ala no jeeya e jantoreji ɗi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ɓe rerɗini e waɗugol subbum hinagol yetta Allah subhanahu wa ta'ala wi'ugol subhanallahi wa bihamdi o andi no jeeya e ko o yamira ka sakkitode gurna makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam subbum hinagol yetta Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba subbum hino yetta jomi ma insinoɗa ka makko sabu mo heewi jaɓugol tububiye
tumande ɗum ɗo tippe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seerali hiɓe wiya subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ileyh subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ileyh ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo wi'i subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere e bimbi ƴettata 5 minutes yahu joɗɗa essaya subhanallahi wa bihamdi wonta 5 minutes heɓe altemedere subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere ɓe maaki sa wi ɗum ɗo hay gooto e julɓe ɓen arata yawmal qiyama no jogii moƴƴere wonde jogiɗa nden sina wowluɗo wona ɗum ɗo ma ɓeydi hoore ɗon ɗo ɓe wowlaali embere ko marɗa kon e joddi ɓe innali ko temedere ɓe innali ko temeɗiɗi ɓe innali ko wuluure ɓe innali ko million ɓe wi'i si a wi'i ɗum ɗo hay gooto arata yawmal qiyama no jogii moƴƴere wonde jogiɗa nden sina wowluɗo wona mum ma ɓurtini ɗon kadi idan subhanallahi wa bihamdihi na ko metti wolde ka subhanallahi al azim wona ko metti wolde ɗiɗo nelaɗo sa sallam maaki kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fi lmisan habibatani inda rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al azim ɓe maaki konnguɗi ɗiɗi foyjitiɗi ɗiɗi ka ɗengal teddayɗi ka balance neɗɗo yawmal qiyama yiɗaɗi ka allah wiigol subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al azim hiɗa wawi wolde ɗum ɗo ɗa yeeyde hiɗa wawi wolde ɗum ɗa doginde hiɗa wawi wolde ɗum ɗa ño'ude hiɗa wawi wolde ɗum kala ka wonɗa hiɗa wawi haalde ɗum ɗa tampinta bonnatama golle ɗe idan no jeeya e muɗum wiigol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir laabi sappo ma ɗum laabi temedere ko heɓuɗa feere muɗum wo joddi muɗum ndin no mawni no jeeya e joddi muɗum ndin ɓaawo baraji ko heɓata kon e bakkalto ko montintaɗa kon no jeeya e nafoore mum ɓurde mawnude nden ñande muɗum on ñallal muɗum ngal seytane ɓattatako ma so seytane ɓattakima boneji ɓuuri woɗɗete kono si tawi seytane wawima hewtude si o nula o yettinay siko toñugal ma o faala o toñete idan seytane noon arata e ma sina gongal e ɗiɗo imma o ara e ma fi bonnugol diina maɗa kan ma o ara e maɗa fi yeebugol cellal maɗa ngal hara o jaggito ma hara o immina joni noon si tawi woni hiɗa mari ko watta hara o hewtatama hono waccanta ɗum tawi hoorema no wele ma idan jantoreji ɗin no ɗuuɗi hiɗi anda defte majje on no anda no jeeya e defte muɗum ɗen ɗeɗo deftere mi anda ko ɓe primaire on sabtali est ce que ko ɓayde janɗinaka kaydiji ɗin waɗi yimɓe itte boto e mayre kono ko kanŋe hawkaɗo hisnul muslim ko kanŋe hawkaɗo kanŋe hawkaɗo idan no hani neɗɗo julɗo fuu o ƴetta nde o janga nde o anda nde wona o andiri hoore makko noon o gollira ko woni e mari on kadi hana jangol to wallina sabu so tawi julɗo on gollitiri nde ɗo no nde woniri noon ko askarji en innata o naata e aljanna kono noon hara ɗe wawi wiide o jeeyama jantoɓe allah ɓe sabu zamanu ala toon mo inde allah jante musinama signal fingo alhaali ala toon nokku ala toon ka inde allah jante sina hara mo addi fi muɗum kala ko jantorte allah kon e alhaaliji ko tawata ko ittaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam wona ko goɗɗo waali hoyɗi wona marchandise mo goɗɗo moƴƴiniri fi yimɓe jokku ɗum tawi ko gonga faalaɗa ƴettu nde ɗo janga askarji wonɗi toon ɗin ɗiɗo wona ha humoyoɗa ɗo wona humoɗa to ɗi humantake sa yeehi a soodi deftum kunɗa 10 000 francs a heeɓi tindinowo a jangi kon ha a wawi a gollitiri a waɗi hakkilma e ko wolata kon a heeɓa moƴƴere woni toon ne hara humaki hayno si tawi a jaɓali ɗum yahu humoɗa ɗen andon kon ɗum humete ɓe jonne ma ko ɓe faala kon no ɓe faalira noon bonna tamma on fena e allah ene laaɗo heɓa probléme tawa wona dina maɓɓa ko waɗi a juulay a humaki a hooray a humaki a hajjay a humaki a itta e zakka a humaki si a jantoto inde allah koye a humo fi hon ɗum no hani landitoɗa ɗum humowo on e an humotoɗo on fuu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe humano hay goto diina kam ɓe yettinka ɓe fonni fuu ko ɓurdi ndini yimɓe ɓen ka gollugol eno ɓe wayi noon ka gollugol hiɗe wawi gollude golle goote juula darɗe ɗiɗi mi juula darɗe ɗiɗi tawa heɗa ɓurinmi
sabu den darde didi fi hondum kono tottirda ana num tottiri non Ibnul Qayyim o wi neddo no juula darde didi tawa o mara moƴƴere hay ko hewta kolɓule makko goɗɗo go juula ɗiɗi tawa ɗum baƴƴere mu yaha hewde kammu ngo sabu ko golle ɗen no gollira noon si tawi ko siga ko woɓɓe naafata ka ari dari ɗo Allahu akbar mijotoɗon ha ɗon ka maƴoya yaha ku juulirɗo siga nde julde ɗo honno umar nder ton ko siga o arno ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o dari o juuli o ari o hirwini nela ma ko yahi juula a juulani so a jooɗike yeeso ɗo a jooɗike a ndaari ka safaji ɓaawo a yimo ko baɓe buyno juula a hawawata hoore ma wallahi a ngalɗe ko waɗi a taway neɗɗo on ka o dari o wi allahu akbar a tawa oɗo na juulgol woni few o wayri andude ko wi allahu akbar ɗon ko si neɓoyi ha o wantade o juule woni o maƴa o yaha ruku ka uggiño ɗon kadi huɗɗo karkilde ko ni julde makko nden koko o wadda to ko woni askar ji ɗin ko wadda to ko programme o fokkatani on probléme o mari to on ko ɗum woni askar ji nder julde nde inde Allah woltaki ton ha julde nde landa isan neɗɗo mo tawi ko siga ɗum o juulata haray kanko ɓe juulali ɓe ɓurdabuji ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان